Pemirsa ring warsani mangkin investor ke Daud pasar saham untuk kedadosang sarana investasi sani kepastika yang sidang limbak sinarengan ring panicapan literasi miwah inklusi keuangan pasar modal investor asal Bali mastika yang kanan inucap sidang limbak ring warsani mangkin ring era digitalisasi berbasis aplikasi untuk nganggen fitur anyar jangkep to real time ngawinang investor pemula untuk modal terjangkau sidang limbak kang investasi ipun. Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia utawi BEI Bali Agus Andiase Mastikayang kuentenan investor ring warsani mangkin sida nincap antuk nyelehin panglimbakan ring warsani lintang. Krama Bali nglasanayang transaksi ring bursa saham selami pandemi COVID-19 sane kekantenang nincap. Kahanan inucap kacinayang saking investor saham ring Bali kantos November war sekali tali dase wenten langkungan tigang dase tali investor. Kuentenan investor anyar ring Bali tumbuh langkungan roras tali saking warse sedurung nyani. Yening nyelehin saking histori kuentenan investor saham ring Bali warsane lintang kantos langkungan selikur tali single investor identification utawi SID. Sani nyinayang ring warsane lintang panglimbakan investor tur keabdian kanan nyani sayan becik ring warse kali tali selikur puniki. Dane mempengabdi kuentenan kepemilikan investor domestik sida nincap becik ring pasar modal. Kebijakan sanik laksanayang BEI ring tengahing pandemi COVID-19 janten mawasana ring sayan akeh nyane investor rumah masuk ring Bali. Janten yening para investor sayan akeh nangyang rasa percaya publik majang pasar modal Indonesia sayan nincap. Investasi melarapan saham ring pasar modal nenten dangan keniwesan kaon sangkaning yening investor nenten kayun ngadol saham ipun sida ngemolihang dividen. Puniki sane taler ngawinang para investor sayan ageng utaman ipun saking pelajar. Swardika Bisnis Bali Nguningayang.